Ya ku kagen nyali sakit angan, ku sakit hati. Kanu ila doa. Nggih. Nah ya Syekh Mutawalli Sya'rawi nggih. Lamun sekira ndek bank dengan manfaat, ndek sampai perugi. Nggih. Perugi. Marantem batur pulih harta penuh. Pulih batin nabi seusahaya. Dek nuah enten tahu bermanfaat je bisa pulih harta berpenuh. Lagu gara-gara di talon atin mumpinan fitnah batur berembes andan manusia. Nggih. Sangka uni waya lamun temeri mesak mu temesat be meri dene tira-ira dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura jelas suara dan ikal diri. Kali sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadewek pelunggu sarang sami hormati, muliakan dan cintai Adinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Abdul Aziz mata'an Allah betul hayatih. Mudah-mudahan beliau selalu tepai sehat walafiah, panjang umur, istiqamah fi ta'atillah, istiqamah fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak kedua sak salawat kelupa dan payuh. Sak kedua, sak dewek pelunggu sarang sami hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, sahibul majlis, Adinda Al-Ustad, lupa pasangan siapa? Jana Ma'arif. Mata'an Allah betul hayati. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan sehat walafiah nggih. Istiqamah niki buka TPK, istiqamah tuntun tiang pelunggu sarang sami jog pastabikul khairat. Amin Allahumma amin. Singkatnya, ina amak tiang, ibu bapak tiang, jamaah bini adian jamaah laki, arik kakak tua sai. Sak pertama di sak paling utama tiang pelunggu sarang sami sitek buka pertemuan le sore atau bian-bian semangkin niki adik ndak terbaik sampai ya luput oleh rasa syukur tiang pelunggu kelenjak Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana nisi kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sak kedua, salawat serta salam dawak sarang-sarang tiang pelunggu sarang sami persembahkan li harapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-mogi tiang pelunggu sarang sami sak berkumpul lek sore jelo semangkin niki termasuk kriteria umat beliau saera ya pulih syafaat. Amin Allahumma amin. Adik marak meniki jua enten tiang pelungguh kumpul, adik marak meniki pun jua enten lemak kumpul iring baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nggih. Nggih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedung sak waktu niki baru jam 4 niki nggih. Mungkin arah-arah 15 menit dan kayak nyampean ya. Pokoknya sak jadi penembik niki, penembik dalam arti sampun jadi tetembik baru isi hari tuan lagu. Aran dewek ndik sak putih lalu isilah marah bahasanya angin nggih. Ndik sak demel lalu ngonek lo nyampean. Laun ndak sak ngonek lalu enten tiang nyampean. Muparan dikemai lalu untuk pirengan si jamaah nggih aran sa marak niki ampura ente banggu anggu aran sa
berselanggah. Nggih. Lagu ampura lagu niki mami-mami tiang bapak-bapak tiang. Kena tekemai lalok ruwet tetengah tepi rengah. Nggih. Ternyata dengan pirambai ni arungkah tuan setiang kengonek saya nyampean. Ngonek-ngonek je hadiri muarak sa kemenek uli. Nggih. Jadi ujung-ujung enggak lain tiba hadirin wal hadirat mutabilin celilat. Nah, tu lain sekedik. Nggih. Nah, ini sami jamaah, nggih. Le antara tanda-tanda kebaikan tiang pelungguh, le antara tiang pelungguh sareng sami gumana bila bantel agama tiang pelungguh niki penuh gati jalan. Maraunin istilah banyak jalan menuju Roma. Nggih. Lagu enten tiang pelungguh sareng sami bila bantel gamenan agama tiang pelungguh niki. Adik sak termasuk jari abdan syakura, adik sak termasuk jari pengikut penunut di sana Nabi sesuaikan kriteria sunnah, sesuai kriteria perintah pengandikan beliau. Niki macam-macam cara. Lagu tau intin adalah al-amalu bitanzil. Nggih. Adik tegu mana karyanin gawe karyanin tebele bantel tegamana napi sante teica napi sak teturunan si Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih searak tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nggih penuh gati jalan niki lagu enggak lindulak al-amalu bitanzil. Nah ya makna salah sikit makna naran takwa niki sak tersebut di dalam kitab Dalilus Saili naran kitab. Nggih. Al-amalu bitanzil. Modeme lagu niki al-amalu bitanzil niki lamun tuah dalam arti wah tak tama ojok te bela bantal atau muta gamenan atau muta karyani nabi sak te perintah si Allah taala maupun nabi. Lagu niki harus terdasari isi sifat khauf. Ada yang terdasari isi sifat takut. Lagu takut niki yang macam. Okay. Pertama takut nisi dena rakyat andara le ma'ruf. Takut Nabi jadi kandu le ma'ruf. Malik takut sang selunglung datang bang tirok senu nagih le ma'ruf. Okay. Ya takut doang niki. Lagu hakikat takut niki secara hakiki satu jadin takut niki adalah adik sak takut endak baik sampai ya tamu terselubung ojok pegawaian dosa doi basun dosa bahasa nyanyi dosa masa okay. Nah iya niki aran khauf takut. Baik dosa niki sak berkesinambungan atau sak berkelanjutan atau sak berhubungan baik oleh lisan. Nggih. Ate dende sampunan baik ate napi tak malih lamun ya sampai te gawe isi peragayan atau si awak. Nggih. Sangka penok tiang pelungu sarang sami niki penok ente banding-bandingan diri kenje dengar. Nggih. Seolah-olah mara bahasa makin nenten tepede. Nenten terpercaya diri. Nggih. Sangka ieu nendam ronyo onek. Pengajian seluaran pengajian niki lek gente. Kiring hari Tuhan niki endah. Lagu Arab pengajian niki napi silah dadakan. Napi ampuk matur dadakan berangkat lema aruni umroh. Moye sak niki meri tisian tasyakuran sekedik niki anak tua mu kena je tundang roh doang zikir doang. Mau teman nikah nyampean. Nah biasa nik jorak niki mun mendadak-dadak niki je ini 4 kali lipat amplop kena. Nggih. Lagu uning satia mu jorak nggih. Sampunan tak girang lalu banding-bandingan diri tekan pada manusia sak lain. Selapuk manusia niki pada doang dan tecan nikmat si Allah taala. Nggih. Lagu kembe nampun searak sak bahagia, arak sak andek bahagia sak mengkerut hati rasa.
Niki ini penyebab adalah penok lalu enten terpikir nikmat batur. Nggih. Dia ndak baik sampai ya bandingan diri kan dengar. Nggih. Coba terbandingan diri pribadi. Perempuan niki contoh. Coba terbanding-banding tahun sawi napiaran bulan Muharram tahun sawi, apakah masih dak pendek tadah lilus-lilus tergawe ibadah. Namun makin kedung masih malik tebeng kesempatan si Allah Ta'ala terpecunuk terpedait ganja bulan Muharram, adik terubah agama sedikit demi sedikit, suaya mau dengan bahasa Arab adeng-adeng segedik demi sedikit. Okay? Ngonek-ngonek jabar gara-gara istiqomah meskipun segedik. Nah niki ini jari gunung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ndak sedikit demi sedikit lama-lama jadi penyakit. Okay? Sampuna marak menikah ada sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Arak gamak ruang perubahan ketimbang tak bulan Muharram tahun sajulu. Niki. Yo ni kemeronyoh baru. Ndak girang bandingan diri kaca dengan lain. Dia ndak lilaan diri gara-gara sak meniru ruang pemetak. Lagu adik ketika lila, adik tahu-tahu gamak lila ketika dengan gawe sembahyang Idul Fitri, dia main takbir kedua mau pelungguh sujud. Melangon dah niki apa kena Tuhan setia embasen. Apa buka lila dia main ke sujud rukuk. Yo kalau mau dengan hari raya Idul Fitri sembahyang Aid nikah kan, takbir kedua biasa takbir. Nggih. Lagu ni aja selung-selung rukuk sujud. Marantang saya sembahyang pardu atau sembahyang sunat. Nah iya tu menilan diri kembe gara-gara sandek wah girang lumbar ngaji jadi ndek empaha. Atau ndek telila ketika hari raya Idul Fitri dengannya ke kunut nia selung-selung sujud. Nggih. Nah iya niki hal-hal sepele jaruan istilah niki lagu iya jari gamak jari himmah tiang pelungguh niki adik sayang gamak napi ruang kekeliruan napi juga ruang kekurangan di dalam keilmuan lebih-lebih hukum agama niki adik tu sahayan gamak adik saya meningkat den dek sayang kabur nggih sangka mangkin nen dek susah mangkin napi ambok kematur jelo senen niki lek diri nggih mangkin jelo rebo niki doa penuh majlis taklim niki lek semparu Aryam napi araan nika tengah repuk dia tahu macam lamun lae sak pengetahuan dewek nggih pribadi lamun nika lek nyangi arak dua lain tengaji jelo Senin ke jelo Ahad lamun Senin nika bodak lamun Ahad nika Sunda lamun mangkin masya-Allah dia macam bilang gubuk bilang tak bilang langgak bilang bebontot ni waya dia tahu majlis taklim. Nah niki nggih. Jarin adik tak amalan Nabi juga ruwa sak tentut pentunan si Allah Subhanahu wa taala. Lagu adik terdasari isi khauf. Khauf niki malik adik terdasari isi ilmu. Berembentet sayan taat kau lenjak Allah Ta'ala, berembentet sayan taat kau lenjak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berembentet amalan ilmu ada insa ilmu bermanfaat, berembentet amalan ilmu ada insa ilmu jadi barokah. Okay. Ilmu dan cukup lamun tanpa terdasar lamun terbarengin isi amal. Okay. Misal mungkin muwikan searan turut ilmu tu wajiban muwikan ini ki hukum lagu den cara nyerujut gama hati rasen den arak saya geleh-geleh hati rasen tiak lumbar ngaji padahal le julung bebontot entak majlis taklim gumanan aro baun le balik. Nah niki termasuk ya kurang adab tiang pelunggu niki cara turut ilmu. Adik tekadu endah pakaian sak bagus. Adik iya jari langan terhormati ta'zim jok ilmu saya mau tuntut. Nggih. Kadang-kadang niki masih duduk ilmu lumbar ngaji, compang-camping. Kadang-kadang sembahyang marak menikah pun ju aro ngerti nenek bau turek le bangkat basen. Nggih. Sekewala nyauni waya nyam beketet dah niki si. Napiaran. Isi nenten si Londo. Nggih.
Lagu ni ke lek balentian dong kira marak menikah kadang-kadang ni men betelah lek wakaf sekedik ya dok langsung yang keke sedang selewu Allahu Akbar ni. Kejam ah. Bare melim penok tebing dicari rezeki lagu ente menghadap ya kurang adab. Nggih. Kan iki ya napi ni dek parane. Arak sekedik mau unsugula lagu demen mau hasil je melim penok. Nggih. Dek nuwah barang milu nalat maku, bah demen jual maku penok isin batim maku melim penok aniat tebing jekat. Nggih bagian. Nah niki tidak adil jari. Nggih, kurang adab. Aden solah entah. Lalu kadang-kadang maratul sak baru, nggih. Kolek njok hubungan njok pada manusia. Lagu aden dua-dua niki aden sapri maroni dengan mentong gama. Aden pada-pada. Hubungan terjok nenek aden solah, hubungan njok manusia aden solah. Nggih. Niki kadang-kadang kebalik. Demen munggah demen sembahyang je masya-Allah. Nggih, marak sak baru. Apa je arak? Sekewala yang tengkok-tengkok ke dang niki. Nggih. Sujadah atau kadang-kadang kelambi. Pokok searak nempel lek peragaya atau lek dada lek tewak-tewak kan. Nggih. Lagu bare demene tempo isi pemerintah lebih-lebih. Nggih. Demene mau penghargaan misal. Nggih. La ilaha illallah. Batik sak dek wah kadu. Bih sugulan. Kereng londong cap napi arah paling mahan makin kere. Wadi mau dia 70 haji. Jual masih jual dunia. BHS ni ke? Aran jaji 11 juta. La ilaha illallah napi sin tepi na. Nggih. Di atas jura dunia doang. Aran cap kecubung niki. Nggih. Ampura dewek melilai ni ke Yaman haji $150 kali 15.000 haji waktu ni ke dolar kali 150 karo belah mu pira juta ni ke 150 alias karo belah mono nggih ini niat don sugulan ketika nara hubungannya pada manusia mu bare demen lumbar ngaji atau lumbar masjid berjumat sekewala nggih sekewa batilah mu marah menikah dan ndek tadil dan tunaian kebaikan nggih. Nah ya ampun temanikan lain nggih. Santen temanikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah si nabi tiang pelunggu sareng sami nggih. Saran tanda kebaikan nika arak telu wahai Ali. Salasu alamatin nggih. Sak pertama ba'dul mal nggih. Benci ke harta benda. Nah ni lamun nek suruh lagu sampuna lagu niki engkah di artian niki nggih. Maksud niki membenci harta benda atau ruang pekakas ruang duit banda sak dalam arti ndek engkeruan oleh datang mu ndek engkeruan oleh lain tepolo. Istilah bahasa makin penimbun. Nggih, timbun ke doang harta benda. Nggih, perembun. Abi bahasa Indonesia ni ke penimbun. Nggih, memang lamun bahasa Sasak jap perembun. Pokok perembun ni doang sila niki harta. Nggih, hasil mako, hasil sebia, hasil pare, hasil napi pun juga ruang bentuk harta mung kumpulan ni doang. Nggih. Mudeng ketuk deng ketaun beja golen datang pokok sak mau merembu. Mudeng cara malik persik lo zakata lo sedekahan. Nggih. Mengonek-ngonek lemak iya jari pesiak anak jari. Nggih. Muka ni ngongok no doani nyelili di dalam kubur. Nggih. Enggak antuk nangis mengkongkek kana kenangis ketika tebilin. Nggih. Sangka iya ambok lamun dengan ninggal ni ketika dia tercabut nyawa. Terjelasa oleh dalam kitab Kasful Ghaibah, arang kitab Melayu ni ke. Nggih. Ia tak pedas ruan sai sak tui jati tunah kangen ketika masih sehat. Kan je dengan sak pura-pura melek sak pura-pura kangen. Timam bengkis sengkis nangis sugunirus. Dek deket sak nyelili.
sak bangkot-tangkot kali sak hitung-hitung jam. Nggih. Lagu iya tak mu sak pira jam malik ibu. Mu karin mu 2 menit. Ni mu tutu. Nggih. Nah iya tom pedas niki sai sak mula jati kangen. Dit sai sak pura-pura kangen. Nggih. Di maknuni wayang besermin nangis lagu saya lo ketahuan manusia. Nggih. Kadang-kadang balde men tepetak layon selakian atau sebinian kemilu mati uni. Nggih. Mudek nama nyiwak semaman mandak sering geleh kerja tukang sair. Kono ila-ila doang. Nggih. Kan jamin napiaran den tuwi jati enten tunah kangen. Nggih. Sangka iya lamun te penuh harap juk penghambaan juk pada manusia, hati-hati akan merasakan kekecewaan. Lamun Allah Ta'ala berharap nenten. Nggih, innaka la tukhliful mi'ad. Terjadi ingkar janji, ingkar bahasa, ingkar Nabi sak memanikan juk tiang pelunggu. Lamun manusia, lamun mangkin kena au, belum tentu au kerja datang lima aru. Nggih. Au nani sangka penuh dengan kadu ilmu tauriah oh ini para niki. Nggih, ilmu tauriah niki istilahan bedau ini ni Bali. Nah mutaboya jog Bali dan datang Bali di nara. Salah elah singan sangka ende payah beketuang Bali sai. Nah iya ada ilmu tauriah nika. Nggih, sangka pira kali kelai preng-preng tuang lagu nendek wah preng hari tuan kenya niki. Lawan sul adab ngaran jak ling sirani gagahani marak bahasa sak baru. Pira kali preng pada tuang sak kajet-kajet sugu-sugu niki. Tuang guru dayang gunung marak menikeun teng katurin. Langsung tutup HP. Nggih, bedane bija niki Bali bapak. Tetu datang juk Bali. Datang boyak di naradai dait letu. Tiang nika lek bagian pene tau. Bagian laut. Ngerumun. Marak dengan sandia berayah tauriah bae bapak menang kena. Nah niki lagu sampuna nek dipraktekkan lon ieu jadi sakangan manusia. Nah niki harta sak endek ketaon oleh datang ndek ketaon lain ya tepolo. Nah iya tu benci niki. Ia ini kebaikan yang pertama. Desa kedua nggih. Wa ba'dun nisa nggih wa ba'dul kalami fi a'radin nas. Nggih. Membenci kalimat-kalimat sak memperkenalan diri atau ajum-ajum diri atau istilah hubbus sana demalalun tajum. Nggih, demalalun tajum apalagi ceritaan diri. Nggih, aku mesak paling pacu ngaji, paling pacu sembahyang, pacu berzakat, pacu pokok selapu kepacuan ni doang tahu. Mun dengan lain jak ndek narak lo harga. Nggih. Ndek narak lo harga. Nah iya empuk matur bimbing majlis taklim mampurayan ibu-ibu tiang nggih. Niki dianggap dewek niki bijam pelungguh. Nggih. Dewek anggap pelungguh niki inak kemesak. Nggih. Iya empuk sak matur bani matur. Nggih bani nyampean marak niki sing sak ente beranggapan inak dit anak. Nggih. Sampuna nek salah-salah tekad lumbar ngaji. Nggih. Adek gumana boyar dan nenek dit adek berombok ruan ilmu. Nggih. Sampuna nek lain-lain ilayah mau dengan nyangi. Lain-lain wilayah angin terasa. Nggih. Adek sak gumana jadi pengerombok ilmu boyar dan nenek dit adek sak mau nabi sambung tali silaturahim. Ni kadang-kadang Masya Allah nggih baru unsa ulik makan misal mau beli atau tumpah napiaran jilbab lain niat ya ampun unsa beli rakat lolon jelima lamun jelantik kali haji kenaan tekad kuatan iman apik-apik enten pada berguru ngaji. Nah niki waalaikumsalam awak ini desa selanjut sampai jamaah demen tua kebaikan niki lagu perlu terdasari isi kejujuran
sidik. Jujur. Sampunan tak bergelut, sampunan tak berdaya, sampunan tak simo-simo hati rasa pembicaraan kepada manusia. Bilangan saya boyak terkena kena. Ada tersampai ni waya. Nggih. Ni ruang. Pemetak, ni ruang keadaan. Ndak gara-gara sak demen sak mereka ajum-ajum marah baru hubbus sana demen lok tajum. Mengonek-ngonek bergelut kepada manusia. Nggih. Sangka ia ampun laik tercerita tang niki si papuk tuan dan niki lek balik. Laik ingat ke masih bahasa Datuk Fadil bahasa Allah yarham. Nggih. Aran Ampurayan. Papuk tuan dan niki termasuk angkatan pertama laik ya topat ya. Nggih. Lamun Allah yarham Datuk Salih Driki ja. Nggih. Datuk Habibullah. Nggih. Nah niki ari tingkat ari niki beliau. Nah ia tu kedengah laik Datuk Fadil bahasa. Lamun ketujur bilang bangket. Saya sak jujur yakni rup aget. Nah ia muki bela bantal bahasa. Nggih. Uni wayan timak sak sekobok si tengeme ya setung sekobok si tengeme. Nggih. Sampun anek ponok-ponok lalu. Hai sekintal sekali penungkean bahasa. Nggih. Sekali penumpah. Padahal nu jeye doa mu neme. Lagu gara-gara sak demen lalu tajum mu jari mu bercerita sekintal. Niki. Adik dalam arti jujur tertirup. Lamun dia pulih atau lamun terkayun pulih kebahagiaan. Beji ciri-ciri dengan sak jujur niki pertama kitmanul ibadah. Mun sebut enten sak ibadah ndek melit ketahuan si pada manusia. Nggih. Uni nenek bersedekah si 1.000. Uni wayan tangan kanan yang memberi, jangan sampai tangan kiri mengetahui. Marak menuk si kesowong si kesepi dan bersodakoh. Nggih. Marak ni ke lek bali ja. Ya antamaan amal pedarina amak. Nggih. Nyumbang 1 siu. Bukan 1 siu? 1.000 kena. 1.000. Mungonen oleh keleman congok bila julu masjid. Nggih. Yo api antos dama undang ketua oleh onek keleman tentu congok. Nggih. Demi noh beng sat tekan tukang tegan penerima amal, mu langsung melinggih. Momo congok di julu masjid sampai parakne zuhur. Nggih. Yo. Yuli mukanti santen tumu manuh bersedekah baru. Nggih. Mau demen sak tempoh-tempoh dalam arti niki wah terima sumbangan oleh amak semenik ya anta maam pedara ina amak. Mau demen sak sebut-sebut lalu. Oh no iya antih dole one unang kena. Nggih. Angka iya no demen tersak tengah-tengah. No pira dak nyumbang? 1 siu. Unang kena. Dengan 5 juta de mele umuman wi nyumbang unang kena. Tentu yang terima 5 juta kepe. Nggih. Munia kanok sak demen 100.000 si nyumbang mele temu mah. Oh, menu yane tu anu ni mulalu. Endek kerandingan niki ya dengan solah. Nggih. Ya ndek napa kerandingan maksud sak miring-miring lagu. Ya dengan berakal niki kena. Lagu undan senuk narono pihak-pihak jadi kes hari pengajian doang sangka undang kena. Nggih. Jarimu sebab petelang ini kinden sampai terketahuan si pada manusia. Desa kedua napa anda? Nggih. Kitmanus sedekah. Kitmanul ibadah baru kitmanul ibadah. Mu sebab petelang dan ibadah. Nggih. Sembahyang dia mesti terketahuan si dengar. Puasa dia mesti ketahuan si dengar. Tahajud dia mesti ketahuan si dengar. Cukup aku bergawian kerja Allah Taala serminan. Dia perlu ya bercerita rasa tahu. Okey. Atau desa kedua kitmanus sedekah. Nyambung marah sak baru. Nggih. Mun sebut petelang napi sak murah sugulan ten bantu tulung batur. Nggih. Beremben ten tulung batur den cara persak angan dengar. Yang pok manik dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Manik Allah Ta'ala. Dedek baik batalan pahala sedekah senu isi
iur kantor Malik mempersak atin dengan sawah tebing sedekah. Nggih. Misal gara-gara sagiran bantu tolong dengan. Nggih. Musrarin den tahu jaga bantu tolong ketika ente mau musibah atau penyusah atau napi saat ente kebutuhan juk nia. Nggih. Hendak dia sita iur kantor Malik. Nggih. Hendak sampai bahas-bahas Malik. Ada terjipet sejipet-jipet sembunyi ande nek tu ungkapan Malik. Nggih. Sehingga kembe batal pahala sedekah, batal pahala enten sak tiang pelungu niki saling bantu gara-gara sak iur kantor. Nggih. Coba lamun dek aku tu cingak kepeng wi dem tahu nyongkol misa. Coba lamun dek aku beng tanjam sebia. Dia marah si lagi rengo. Menu dan selanjut. Gara-gara sak napiaran dia mau terbantu nia ketika kebutuhan dan dengar. Ada tu muntah sedekah jok dengan. Wah, mar ibarat niki te ibaratan isi Allah yarham. Tang guru sebawai, nggih. Lain ketika sekira-kira ngaji jok lauk, nabi pengandikan beliau, nggih. Ibarat lamun segulan sedekah atau ibarat lamun girang bantu tulung dengar. Mar ibarat sakada hajat. Nggih. Berembe-rembe ente dekada haja dek dua pikiran. Kemuntat si kemuntat dek dua iur. Yo coba sila. Nggih. Itu bejen-bejen mah salah ampayu niki kasar lalu. Berembe-rembe entan sakit dia niki. Ngi dek dua iur. Misal gara-gara sak bekanduk si lebui. Aneh lalu lebui. Dek dua iur ka? Wah lalu je lalu wah haram. Nggih. Nah iya dadi ibaratan niki lamun segulan sedekah. Lagu goyo wahara. Gara-gara sak kisi batur ketika nia ning bantuan dek narak ente bau tetolong. Nggih. Nah iya niki sangka iya ampun bahasa Syekh Mutawalli Sya'rawi salah sikit ulama mufassir nikele Mesir nggih. Aran nikele Mesir ampurayan sami jamaah. Arak dua tokoh sangat keagungan nikele Mesir. Nggih. Pertama Syekh Mutawalli Sya'rawi pasengan, dit kedua Ummul Kalsum. Nggih. Syekh Mutawalli Sya'rawi niki seorang ulama mufassir. Nggih. Terus kedua Ummi Kalsum marah penyanyi Arab. Lagu ndek marah penyanyi-nyanyi mangkin ya. Nggih. Arak niki judul lagu aran judul lagu Alfu Laila. Nggih, 1000 malam. Maksud niki 1000 bulan. Den tulakan. Tahun tertulis niki le julun makam Nabi no tertulis. Judul lagu niki selungelung kanu imanen langsung demak kertas, demak polpe langsung bertulis tanpa nu hangelan lagu niki. Nggih. Nah niki penuh napiaran kecintaan, lagu-lagu niki penuh ke masalah kecintaan ke Nabi Muhammad. Nggih. Ndek marah lagu mangkin, ya mau mangkin ya ku kagen nyali sakit angan, ku sakit hati. Kanu ila doa. Nggih. Nah iya tu bahasa Syekh Mutawalli Sya'rawi nggih. Lamun sekira ndek beng dengan manfaat, ndek sampai perugi. Nggih. Ndek sampai perugi. Marantem batur pulih harta penuh, pulih batin nabi seusahayan. Dek nuah enten tahu bermanfaat juk batur dengan sak gara-gara sak pulih harta berpenuh. Lagu gara-gara di talon atin mumpinan fitnah batur berembesaan dan terperik si pada manusia. Nggih. Sangka uni waya lamun temeri mesak mu temesat be meri denek tira-ira dengar. Lagu mangkin masyaallah nggih. Ruang keadaan manusia nggih. Mesa meri muntena batur-batur sak lai adik sak meri jok dengan sak meri nggih. Sampunan marak menikah sami jamaah nggih. Ni kadang-kadang mau ketawa ni mun tak mulai pelampak raos nggih. Bade men padahal nek lumbar masjid berjamaah nggih. Gumana sak bilang bonto tau bercerita nggih. Ande tuah lumbar margi uni waya niat margi masjid, ande los masjid dangandang. Sehingga ia kembe, ia jadi langan terpekurang nilai sembahyang berjamaah teniki gara-gara sak macam tok temo momot.
Uni wayah los beniki lumar masjid sampunan macam-macam. Mun tak balik demen kamar mu ya dong gupuha. Datang masjid benggas-enggas. Usolli. Usolli. Apa kembe bangkot-angkot. Nggih. Mu bare ndek embau duduk usolli mu tegadinganu murun. Kano pelih. Mu yutu-yutan dia malik. Nggih. Nah niki termasuk ia jari nyembah dalam pahala sembahyang berjamaah niki. Nggih. Di saat terakhir ciri dengan jujur nikah sami jamaah Nabi. Maranten satu wasiatan juk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Si baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitmanul musibah. Adik tersebut petelang ngiruam pendait sak lengi. Adik sebut petelang ngiruam penyusah. Lagi tok tanjuran sunatan bercerita ketika ndak boleh nikmat lagu goyo ketika anyong maku numisah nah ya dong bercerita ada ketau nak sematon pira mau berutang toleh bang tiro munane bilayu lupek maku mu apa sikit nyaur oh ni coba ketau ni mu bare de membati maku bati sebia bit bati gabah datang batur assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arak singak-singak kepeng juta. Dek nara. Onya. Lo kena dek nara. Nggih. Lo tentu dek nara lau. Nggih. Mara cerita lain ngaji dan nikah lek bagian daya si daya. Daya si daya wasilah ande tengah sebut darah. Nggih. Sangat niki terekam tu niki lau ndak sepelih. Nggih. Daya si daya mau kebetulan sandoyan majlis niki angkatan dewek lain niki lek KP lek Aziziyah. Nggih, aran dewek alumni KP Gunung Sari. Mau tundang si batur niki kebetulan batur niki alumni Yaman endah. Malik S2 niki lek Tunisia, tahun S2. Tundang uwi niki. Nggih, sekitar 2 bulan sawah liwat. Mau iya demen tergitak-gitak penarak niki aramuk jo ane penarak dengar peraras niki tiang gumana ulatan ada insa arak sin to puluh amal napiaran puluh amal dengan sa ngaji wah tergitak-gitak kepeng niki arak 170 seki setengah ha ni mau arak setengah malik arak 500 rupiah dengan lain niki nggih. Enggak aru niki kak tuan bahasa tuan guru niki yuli ada kembek nggih seping bagi bukan nyaman tiba sepinati aku kangen jadi enggak noh mau dia mudah tu mendema kemik malik nunasa jamaah enggak niki dua amal pelunggu muara paling murim nontok berjawab enggak dia ni mau tentu mah terima hari terima dek kembek tentu langsung sembahyang zuhur berjamaah nah seluaran sembahyang berjamaah nggih dong datang nina ina saone paling muri nan nggih sak nyurah kone kena enggak dia bengenge nangis begolok-begotik marak kana kodik lacur lalu kegamak tuang guru ni salah lalu pira kali kena salah lalu nyaga salah sekali jaga nggih yo nabi selung-selung nabi sebab niki amun kena di salah lalu lacur lalu ndek sa timpoh mak tidak guru nizamnya salah lalu none mubar mukbara antenan enggak nama one mu kepe ngentelang sejuta piduk seket iya mungkin di dalam kambukan tas entok polo tas je masih lantung HP segala kepeng sana baik telang beh kelai nah iya dak sangka angka dek tebau sangka ia berdaya nggih ndak terberdaya napi malih hampur arak sak genem kolo le driki bapak-bapak dia nenten arak nggih denara genem kolo atau petuk nika nggih ha aran
Ndak sama nak cerita ni ke balik. Nggih. Beli 6 kilo haji 100, beli kilo haji 250. Mu bebaran tu sebinian haji 100. Nggih. Mu tujuan haji 700 di senina. Dengan ini aja lah belum mere dia main keder-keder si kepe. Wah, 100 sik beli kat tuan ke baru nane arak dengan lagu je 700 mu langsung lalu mah datik. Oh ni kena tukang beli tu. Lan tu ngekong mu nebeng. Nggih. Mu terboyak-boyak sugu-sugu lek jeding si selaki embe kolonun tua. Meni nak kat tuan no ni. Mu baik-baik be selaki Kan pelungu sik menumbas pitu pira 100.000. Mu baru kebetulan arak tanjak jualan haji 700 kan mau tebati pira 600 imu kejuan noh la ilaha illallah melisat macam mandangan nggih ndek ketau nenutuan kalau senun 200 si kebeli ni nggih mu baru ne sili semama mu saling saknina sili sai surat deketi Dayak kuning no sangka iya budak tebau marah baru begelut sarian jujur baik adik sak napi lamun ketujur bilang bangket lamun jujur dia tidak paget nggih nah iya niki jadi adik sebut gamak ruang penyusah bare ketika anda pulih nikmat nah ya ampok bercerita sakit arak jaga ente tahu sering bantu uni waya misal meskipun arak kepeng duit juak napi ruan harten sampunan dek bebarak kena dek arak lo marak sak baru tetu-tetu telang lau nggih sarian tebarak datang endah aja kadang-kadang tumbil lalu bertemu aja cuk balik je endah nggih tumbil lalu bertemu ngone macam yur demen ujung-ujung pas nek ulek arak singa kepeng jodoh muni mu gara-gara sane wagira nyaur dia arak kepeng nah sampuna marak menikah arak jak kepeng semeton sandin tetu arak lagu arak tau kiak kadu dem bau ya tepesinggak titik wah nggih dia nek semu jamak-jamak meskipun pahit ente nyampean kulil hak walau kana muronik nggih terbarak satu jujur satu tutu samula hak meskipun pahit niat tebarak niki beremben dan ndek bangkrut beremben dan ndek rugi lepas dia berjuru berdaya nek narak kepe ngene dah bau kado kalimat taureh sak baru dek narak kepeng ya tersinggah aja kamu misalun ni nangen gara-gara sandek nu girangnya nyau jelas niki nah sampun jam 5:30 niki wah entah nggih jam pira biasa ledriki ya wah nggih jam ka iya kena nenek sak marak baru mau kedadik mai lalu dengar-dengar sik dengar okay. Mudah-mudahan napi samuk sampean baru niki arak sekedik lagu ia gamak jari pekiling ia jari sangu irup tiang pelunggu sarang sami nggih menjalani napi jua sak terjalani dek kehidupan sehari-hari salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kayu jati jari papan kayu bangkal jari pupur pacu ngaji pacu sembahyang jari bakal le dalam kubur wandah puniki atur dewek mudah-mudahan bermanfaat lamun ara jaga kata-kata kalimat sak kurang pas
Mohon maaf beribu maaf. Aran dewek niki manusia biasa kurang lebih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.